Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye Unique 97 TV Rwanda. Reka tubagezeho itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Kuwa gatanu tariki ya 14 Kamena umwaka wa 2024. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Rugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 22 Gicurasi 2024. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi, umushinga w'itegeko ryerekeye uburyo bworoheje bw'ikurikirana ry'igihombo ku bigo by'ubucuruzi bito n'ibiciriritse. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya perezida rigena umunsi w'itora n'igihe cyo kwiyamamaza mu matora y'abasenateri, iteka rya perezida rigena ibisabwa by'ibanze mu gushinga isosiyete y'ubucuruzi ya leta n'amabwiriza y'inyongera agenga imicungire yayo, iteka rya minisitiri w'intebe rishyiraho sitati yihariye igenga abakozi bo mu mashuri makuru ya leta, iteka rya minisitiri w'intebe rigena imikorere y'inzego za kaminuza y'u Rwanda, inshingano n'ububasha by'abazigize, iteka rya minisitiri w'intebe rigena imikorere y'inzego za Polytechnique y'u Rwanda, inshingano n'ububasha by'abazigize, iteka rya minisitiri w'intebe rishyiraho sitati yihariye igenga abakozi bo mu mashuri y'uburezi bw'ibanze, iteka rya minisitiri rigena imiterere n'imikorere y'ikimina. Inama y'abaminisitiri yemeje politiki, porogaramu n'ingamba zikurikira: politiki yo gukumira no kurwanya indwara, itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu by'amahanga mu Rwanda n'imiryango mpuzamahanga bakurikira: Bwana Mirko Griet, ambasaderi w'Ubusuwisi mu Rwanda ufite icyicaro i Nairobi; Bwana Olivier Hequin, uhagarariye ikigega cya Rugwizimbugu gishinzwe iterambere; Bwana Atanazi Rutabingwa, uhagarariye inyungu za Repubulika ya Indonesia mu Rwanda ku rwego rwa Honorary Consul afite icyicaro i Kigali. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: ikigo gishinzwe mine, peteroli na gazi mu Rwanda RMB, Madamu Alice Uwase, Deputy Chief Executive Officer; ikigo gishinzwe isoko ry'imari n'imigabane CMA, Bwana Tapero Tseso, Chief Executive Officer; umujyi wa Kigali, Madamu Stella Kabahire, yagizwe City Manager; Bwana Fabrice Burisanga, yagizwe City Engineer; Madamu Emma Claudine Nirenganya, yagizwe Director General in charge of Communication and Education; Bwana Jean Dodier Musoni, yagizwe Director General in charge of Corporate Planning, Monitoring and Evaluation; Bwana Olivier Rwangabwoba, yagizwe Director General in charge of Social Development and Good Governance; Bwana Gerard Abiyingoma, yagizwe Director General in charge of Corporate Service; Bwana Bernard Bayases, yagizwe Gasabo District Executive Administrator; Bwana Alexis Ingangar, yagizwe Nyarugenge District Executive Administrator; Madame Genevieve Wamahoro, yagizwe Nyarugenge District Deputy Executive Administrator. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, Rwanda Agriculture Board, Bwana Stefan Rwamurangwa, CPU Coordinator; Bwana Innocent Nibaziyaremye, yagizwe Finance Operation Program Manager; Rwanda Musala Nyiramutanganwa, yagizwe Crossing Cutting Program Manager; Bwana Eugene Muzuka Kayiranga, yagizwe Technical Operation Program Manager. Ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco, Dr. Jada Maseni Nshimiyimana, Coordinator of Iwawa Rehabilitation Center; Bwana Jada Maseni Habyarimana, Coordinator of Nyamagabe Rehabilitation Center. Ikigo cyo kwigisha no guteza imbere amategeko. Mu bindi, Minisitiri w'Ingabo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 6 kugeza ku ya 26 Kamena 2024 mu Rwanda harimo kubera imyitozo ya gisirikare yiswe Ushirikiano Imara 2024 ku nshuro ya 13. Iyo myitozo irimo kubera mu kigo cya gisirikare cya Gako i Rubavu.
Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ibikorwa bya siporo bikurikira biteganyijwe muri Kamena 2024 kuva ku itariki ya 10 kugeza ku ya 15 Kamena 2024 muri IPRC Kigali harimo kubera irushanwa rya tennis ryitwa Birija King Cup 2024 ritegurwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wa tennis. Ikipe y'igihugu y'umukino wa tennis mu bagabo izitabira irushanwa rya Davis Cup rizabera i Rwanda muri Angola kuva ku itariki ya 19 kugeza ku ya 22 Kamena 2024. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko ku itariki ya 20 Kamena 2024 hazatangazwa raporo yitwa Finiscope Rwanda 2024 igaragaza uko abanyarwanda bagerwaho na serivisi z'imari. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 5 Nyakanga kugeza ku ya 20 Kanama 2024 hateganyijwe itorero Indangamirwa icyiciro cya 14 rizabera mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu karere ka Burera. Bikorewe i Kigali kuwa 14 Kamena 2024. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente niwe yashyize umukono kuri iri tangazo. Komeza kubana natwe kugira ngo wunguke byinshi. Iyi ni Unique TV. Nje yari Manishimwe Janvier MNC UVEUOMNC. Ciao.